Saltananı buna erterak köydürüp hareket kılalı. Sırtta avarayı biraz soğuk, oşonduktan kıtık nerseni bat kılışık hareket kılalı hurmatlılar. Üydögü жалпы kudalar gelingizler eme barыңızдар birgelikte çıkыңızдар. Hiç kim үйde kalmasın, hurmatlı жаштар. Жалпы meymanlar gelingizler eme. Ardaqlı meymanlar mümkün bolsa batıra kıymılda koyuңuzдар deyli. Hurmatdагы жеңелер эжелер келиңиздер. Келиңиздер hurmatlылар. Mümkün bolsa batıra kıymılda koyuңuzдар. Ең биринчиден туруп биринчи сары палят алып келиңиздер hurmatlылар. Kızmattagı çevirlerim, ecelerim mümkün olsa batırak kıymıldak koyuңuzдар. Bat kıymıldan sarı payat alıp kelingizler en algaç. Анын аркасынан себеттерди сатабыз, себеттерди даяр кылып коюңуздар. Эгерде биротоло өпкө чабуу салтын бүтүрүп коелу десеңиздер, аны дагы даяр кылыңыздар. Пайларды алып барыңыздар, сары пайларды ошол жерге алдына коюңуздар. Анан дагы бир ayta ketчү нерсе, 2 жаштын алдына суукка уруталбайлы деген ниетте шаштырып атам. 2 жашты дагы суукка баракенде биздин чегелер буйдусар. Мындай кылбайлыбы, кызыбызды üşүтүп албайлы. Kızımızın cengileri, kızımızı giyinte öğrenmişler değil mi? Ulumuzun cengileri. Gelin kızımızı giyinte öğrenmişler. Tatkayım kızımızı giyinte öğrenmişler. Onaka. Жақсы kıldыңızlar oşanaça. Algan giyinlerde kızımızın cengesine ötkörüp veringizler. Tatkayım kızımızın cengesine ötkörüp veringizler hurmatlılar. Sımbat ulumuzun cengileri algan giyinlerde jogolup ketmesin dep Tatkayım kızımızın cengilerini ötkörüp veringizler. Aleme tatkayım kızımızın çengeleri sizler bolsa güyolaga arnagan sarpaylarda bat alып kelmаңыздар. Günahım soğuk bol ketdi, ne öyle oldu? Tatkayım kızımızın çengelerini kütüp atабыз. Taksi menен kaçıp ketatkan jokпу? Koyuңuzдар, көпчүлүктү күттүрүп бөйлү. Ana келиңиздер. Кызматтагы чегелер мүмкүн болсо батыраак кыймылдап коюңуздар, биз сиздерди күтүп атабыз. Ana келиңиздер эме 2 жаштын улуубузга деген, күйалабызга деген сары пайда батыраак алып чыга коюңуздар, урматтуулар. 2 жаштын алдына коюңуздар. Бизде кыргызда жакшы бир салт бар. Бичүү чечүү деген салтыбыз бар. Мына ошону улантып туралы.
Gelingizler urmаттуулар, kızımız kiyinip bitsen alыңızlar da demi. Datkayım kızımыздың жеңелері қызматта болып, улуңуздарды кийинте баштаңыздар эми. Бекем бүтөлө. Мынау жердеги ашыкча апаларым, жеңелерим biraz туртурбайсыздар го, баракка барып элечи. Биздин жеңелерди жүдө өтпөйчү. Алган кийимдерди кийдесеп кылып, сымбаттуулугубуздун жеңелерине өткөрүп берип коюңуздар, жоголуп кетпесин. Сымбаттуулугубуздун жеңелери ошол кийимдерге жооп берет. Эми Таткайым кызыбыздын эки жеңеси күйөөлөрүңүздарды эки жагынан жандаңыздар. Ал эми жалпы Жүркүн жегесинен келген биздин кудалар Салайдин агабыз, Улкан апабыз баштап келген жалпы кудалар